Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan ula penramjor ya ka jingken tho jong MLA ka Maurun Keneng constituency uba David R Nongrum ba ki Autonomous District Council ki dei tangkinong penduduksan ya ka pisa bat ki basu penserwaka ya ka pisa jong upat ba ha ka jing ikran bat kilat pathai khubor uba Tito Starwell Khan ula ong bakani ka jingken tho MLA ka Maurun Keneng constituency kalong ka bomdon nongrim namar baki Autonomous District Council ki dei ki bala saindur lingba ka riti sensyar jong keri India. Kabala mi haka Shillong Times. Kalau ka heading kebaong Congress MLA terms ADC as liability. Kabamut ba uni u MLA badon buram. Napo Maurun Keneng David Nongrum. Uang ba ki District Council ki daitang ki jingpen serwakai sudah. Bamut bamdan jingmut Shillong le no ke su tuit ke pisah sani ke Shillong le no ke long kamkai te lengba kini ki mentakas ni nakwa ban pensyai nama kani kan ya lambak lai ki pat ba kan ya lambak lai ki babun balang te ngam kwa bakan don kanunu ke jingsya ya lambak lai bat kamjuru haga jo kapor kan pensyairu ya iba debit ba insutu kai ke district council balengi don ke district council ke ka alternative jong ka panche tiraj under the part 9 article 243 jong ka constitution jong kari India. Kapan saya tidak ketika rukom sensasional, ketika on the grassroots governance, kabalong persya ya kerukom sensiar kada demi khasi. Naga tagadau la pelaj ya ke state meglea. Na kani ke kendon jong ke artikel aspa sopulai, kabangi jutip kum ke 73rd amendment. Nasukran nasiteng ngam kwa ban keren na tanrai kamar pero layak tip balengi don ya district council balengi yo ya district council ngam kwa ban lek se history yo ka khat kandai spa sampuar balai la snai ya district council balai la pengat yangi po district council ka jingdon ka district council kapan scam ya kiriti kidustur kibangi kum kacat penriung ngilada ngidon ni hima ngidon ni dorbas nong kibayarap ya kasensar kadar kabalong kat kum ki custom ki jong kat kum ke tenrai ki jong kini baru kine kisah adu mentah kadai nak kadau ba kadon ke district council lada amdan ke district council ngantip kai ke banja ya kari gitu wat ka Supreme Court masih penken mau pitia ya ka kes jong ke district council jong ke KHEDC persya ya ka rai jong ka Meghalaya High Court kabaong baki rambak snong kin trekam kat kum ki an balasna daga district council halo ka 6 hidur kadang penkesan ke Supreme Court kum juru kadang sakui ka kes kabaha hak handai spa andru fundrio kajong Uma Edwinson Barret baka state jong ka Assam kabaong baka artikel sospa a aspa sofusau a
Kabamut bagi kendon jo kasih schedule kim trekam hak biade baka sinsa kadar hamela ya kan ni ru kapan kesan ka seperti nalor kisno dan sakihima kibantai ya kerkom sensa dan kisno kapapelong ya kejingjir rang ba snong hakiit hima Tarai klaim ke district council kini kinumdu no ya kini karukom jit rang bak senong kumbang idon mentah kajingdan ke district council ka penek pensa ekiditi gidustur bat kabu balabu domen barim na takadaw niyo ya kini kajing sensya kabangan banbiang kabadaw kasi yo kasi na kabentaw kasi kadonru sa kaway pa ka United Khasi Jentiah Hill Autonomous District Council District Administration of Justice Rule 1953 kabapan ko bo mendai tangay kasensya riwat ya ka bisaru ngidon gi village ko haka village level ngidon di subordinate district council court haki additional district bagi additional subordinate district council court haki hima bat ngidon ru ya ke district council court bat ke additional district council hatu kani kalong ka liabilities hatu kani kami harap yang kita beri namari kikis ki bayadai parari belum kini kikut nadu ka village level hadu ke district level ini ikut di Bisha di Ai ya Karai kepada Hok nak kebetar hinu diberi di badan di mukot damai nyapan regularize kan amne bangi sulit karena tak ada masuk pak penteksan ni maka jing keren jong uni MLA badan belum kalau ke ba sosi but kabangai hang ni kan keren ke jong kalong ba iong ba kiwe ki state kim dot kam ka Arunachal Pradesh dangsian ka lepas da ke resolution mengidon kami ke district council ke seksi dia hanagalan gadon ke rural body ke bapet ya ke interest jong tribal Asam gadon ke district council gadon ke BTC Bodo Territorial Council ke Sarkar India manta lengba ke parlimen kadang mut ban amen su ya kasih sidul banang penklaim su banang penklaim tu kumnun ong baka de kala liabilities kati constitutional body tak ada masuk uba David ulah keren kulmar lakren kulmar ngampip nangapik nakarukom keren jong ngai kumba idan personal ya nuri anu idan problem ya nuri anu apa ilong personal imat uni ubalong personal ya ulah penwit ya ini ulah ban ketak ya ke future jinglong MLA ka jong ine nah tak ada orang penduduk di district council dah ada fidan personal ya tak ke kentok yang tak yang personal lada ule ke bapak kalamo mereka ni ketika kamjong ke district council kemudian dengan rakyat ke jingnya ada personal yang fi konsumsi level kan ketak ya ke state berokowin penduduk no ai bakan wanda ke pansai tirat hang ni ong ba kan wan no da ke pansai tirat nata depan ai direct funding syaki municipal corporation isupport ang ni yang pelong election no municipal habau pat ba uang municipal pat day ban pelong election ini encourage ya ke municipal election encourage ya ke pansitira encourage ya ke town committee mentah ki babun ki sinong ki lawit bra na ki town committee ama balai ki kwa ban yo jing mentoy kambun habaki don hapok ka rural area kani haki sinong nang kandang nata kada mas soba kani ka jing keren jom
Kalau ke ke bah. Bakala, kabala menyelam bakala. Bat ke bah makwa ban pensyah ni dah ke pasai. Bah ni tam tam ni jaga district council. Ada tikwa ban kena simet di MDC kata kaya lah kata. Andai bakin kena ya ka body. Ya kan ni ke body ke bangidon. Ya ki ani bangidon. Kalau ke makapla. Tribal 1954 kaya daya ke economic interest ni betul. Ni persiang nak we ke puas. Nah tak ada ki benta beli ki. Beli ki benta ki we jat bendil. Kim la sya benta ya ke district council. Ki kuat penginiat longlang, ini telilang, ini tiap jaka ke baman, ini lek ke baman. Ini khai ke baman. Dan mudur fila damdan ke district council saya ke jat bendil ni. Kidan buan ki pakai district council kadan ki ai nila man sinaan halo ke kandau ke siap halo ke forest halo ke water resources halo ke agriculture pakum tatap kini gidi bala pengkop buah pakum gani ke buah ke jemu pasik sidir ke pelat yang ni ki dulum naban si ke income tax. Lada de ba ngimdan ka subsidy ni haban sil ke income tax. Nata ka daw ni don't come but ngindang yai don't come. Ya ka district council. Kajingdan jongi ke tribal areas. Hapo ka subsidy. Kalau pelat yang ni nakaan CEA. Naka Citizenship Amendment Act 2019. Keserkar India ke pelai yang schedule area berapa? Akam kentuk. Atau ke district council ke liabilities? Ya keren ya ke pisah. Iong hang ni ba the state government has to spend so much of money on salary and the staff. Ngasuka ban pensai hang bayadai ba ke jing still tulap ya kinong tray. Yang dekat apa ada state council ka siu bed na ka jingyo ne ka revenue ka sarkar ka pasti balik ba PNCM uksan ni ka kes ka chungu sipun kan mau ki namar ba ungyo panbat double post bat MLA bat MDC namar kamde ka office of prophet MDC namar kam siu tulap na ka sarkar ngisiuhi na kaliang kaposo. Takadaw ka laksan ng kis yung bakit. Kajinga share kajungi ka government dai ba ka ai pisay ang iklem kanuno ka basyu ay kung tu. Kadi ka share ka bangi deban yo. Kadi ka baha kajungi council bangi deban yo. Kaniro kadi ka kung kajing penbait ka belalong constitutionally. Kalau kentuk kat kung ka paragraph, kat kung ka subsidy. Tikum nun ong baka state government ka sute pisa, kam te pisa. Kam laban ay pisa extra yang iwat tang sinayar. Nray tang tik tang ya ka share ka bangi de banyo. Ka share halor ka major minerals, minor minerals. Ka share ha ka transport. Kini gidi bahak kiba niyo na ka state government. Nang ta ka jing sim khajana. Lakan thor hang ni ya ka jing sim jong ikat tu kan ni gir. Kani ka dei ka ba ka district council kan sim khajana na ki kali hiling ki merat ka jing krong na ki mar ki bonrung sayo ki entry of goods in the market. Kani ka balakon ko barang ini. Kamde ka bangi sule klem at. Kajingdan yang ki range but ki beat office to forest department. Bantai ya kajing kayu tu ya ki marklau. Kalong kat kung ka management of control of forest act 1958. Kamde ka bangi sule turmun. Bagi kentuang tu ba ang bakadon ka taxation
department ngidon ke taxation hang ni collect iko professional tax Henry ngim tudan ke taban collect tax sa nasional Kamdan kata gajing from tax Kamdan kong kata Henry ka ba kat kong kaan ka ba ka council ka ay kalong bansyan ya kikali kiba wan nabar kiba day jong kibri kiba nabar kiba day kidulong kimla ban wan kamay hang ni sam dadon ya ka tiding na sa pi kaju kikali ru ki hak hang tai kalong thik ladam don dukan ru kalau lada fi nyak kali ru lada ka kali ka kamay ru hapo ka jurisdiction ka council katu ka kali kamay ka hapsil ka hapdan ya ka tiding na sa